The same God that answers my prayer answers your prayer. The same prayer that you pray, I'm praying. The same prayer that you pray for provision, I pray for provision for every month for this place. I have to be wise, and I have to hear the voice. You have to be wise, and you have to hear the voice. Sometimes we have to make adjustments, like we had to make adjustments. It's not that we just wanted to make adjustments. Ons moes die budget aanpas. So ons moet vir minder gaan. Ons moet wys wees. Ons kan nie maar net sê, ja, ons gaan maar net aan nie. Maar dan bid ons. En ons vra die Here, Here maak vir ons se pad oop. En dan kom die Here, dan gebruik hy mense. God uses people. People who hear the voice and they say something or do something or promote something and your way is opened. You need people. You need a house. Believe me, you need a house where a family is. Even if jy verstaan nie is al jou kinders nie, man. Elke kind is anderste. Hoe gaan jy nou al die mense verstaan? Jy moet hulle net lief hê. Maar dan moet jy weet hulle bid vir jou. Hulle bid vir jou. Ons bid saam. En wanneer ons bid, antwoord die Here. En as mense hierso in hierdie gebou en in hierdie ministry wat God nou hierdie oomblik baie nodig het, soos elkeen van ons, maar waar ek weet, wat dit is wanneer jy nie werk het nie. Ek het nie werk nie, maar ek moet betaal. Ek het nie verkope nie, maar ek moet betaal. I have a budget. You know how it feels when you lay at night and it's coming closer. Usually mine starts from the 15th of the month. Van die 15de van die maand, want is die maand dan klaar in elk geval. En alles wat daar was is klaar. Dan moet ons alweer bid vir die volgendes. So by die 15de begin jou maag al draai. En jy weet nie wat gebeur nie. Jy kyk maar net, jy sal sien aan die einde van die maand, daar's nie 'n teken dat jy kan sê dit is daar nie. Every day is faith. Yours too. Jy kan nie vir my sê jy het 'n werk nie. You cannot say you have a job. Because tomorrow morning you can be without a job. And then everything that you earn, that's it. You cannot say you have a good pension. Because there are thousands that made good decisions, that lost everything overnight because of something that happened. Een of ander belegging het verkeerd gegaan. Die geld is weg, die ekonomie val, soos in Amerika het 'n invloed, die wêreld is die mekaar, dis aardbewings, dis dit, en skielik vind jy uit, jou kontrakte is weg. Ek ken baie mense wat in die ministry was, in ons gemeente was, wat groot kontrakte op die myn gehad het, nuwe masjiene gekoop het, aangaan het, wat die volgende môre vir hulle gesê is, dit stop. Al hy skuld, al hy goed. Ek ken 'n man toe ek jonk in die bediening was, wat die aand gesit het en ek het gepraat oor God, laat die tyd stil staan. En die volgende môre voor 7, toe is hy met sy vrou en sy kind by my voordeur. En ek is jonk, ek het onervare, ek is nou wel aangetrek soos 'n pastoor met my soet, reg om te bedien, 6:30 die môre al. En hy stap in en met sy vrou en sy kind en hy sit daar en hy sê, jy het gisteraand in die diens, het jy gesê, dat God is by magte om die tyd te laat stil staan. Nou sê ek vir jou, bid vir jou God, en vra hom om die tyd terug te draai, in my lewe. Want wat hy gedoen het, hy het beplanning gedoen in 'n groot maatskappy wat hulle staal koop, hy nooit 'n klousule ingesit, as daar prysverhoging is, dan moet dit opgaan, hy het daai klousule uitgelos, en daai dag, sit hulle die staalprys daai jare op met 'n groot persentasie, en daai man raak van sy kop af. Hy breek my voor hy tafel in stukkies, en hy kap hom met glas, dat die bloed loop. Hy trek my suit se mou af van my af, hy pluk my rond en hy slang, en ons moet die polisie inkry. Hy's van sy kop af, vat hom Weskoppies, oor 'n situasie wat so gebeur het. Jy sê, maar hoe is dit moontlik? 'n normale mens in een oomblik kan verander. Every situation in my life can change. That's why I must know that I need Jesus. Every moment.
And there are people in this ministry that need God to step into their lives. I know how it feels when you don't have an income. When you're battling and wondering, how am I going to get through this month? How am I going to pay my rent? How am I going to put fuel in? How am I going to keep things going? How am I going... En jy begin goedjies jiggle om rond te gooi en jy cancel dit en cancel dit en cancel dit. Wat niemand van weet nie en jy loop elke môre by jou huis uit met 'n groot smile. Aan jou hart roep jy, Here, gaan my nie verby o Heiland. En dan kyk jy om jou, dan sien jy hoe profeteer hulle oor die mense en jy sien hoe gaan die mense en jy sien by die kerke, dit is, hulle kry 'n deurbraak soos 'n môre vroeg. Groot deurbraak en jy hoor al die goed en party slaan die jackpot en die ander dit en ander dit en jy sê, Here, gaan my nie verby o Heiland. Wyl die ander seën. Kom seën ook my. Help vir my, Here. Ek het nie nodig. Ek het nie die antwoord nie. I don't always have the answer. You don't have it. Anders, ons het nie altyd die antwoord nie. Ons daar gesit en ons het gesê, Here, as U nie nou aan my wysheid gee nie, weet ek nie wat om te doen nie. Ek kan nie sê ek is so sterk dat ek altyd net wen nie. Ja, ek wen. Ons almal wen. Want die regverdige staan elke keer weer op. Maar niemand ken jou lewe nie en ek is nie in jou skoene nie. Maar gelukkig weet ek van jou. Ek weet van jou behoefte. Ek wil hiermee na hierdie song luister. While Jesus is walking with a bucket, won't you just take what He dishes out this morning? Will you just receive? Because I believe that God's providing you with a job. God gaan vir jou werk voorsien. Ek wil nie jou nou uithaal nie. Hier's 'n paar manne hierso wat nie werk het nie. Wat op geloof leef. Baie van ons wat hier sit. Jy kyk hom so. Wat om nie vlak kyk nie. Nie 'n man op sy baadjie takseer nie. Ek weet dit en ek wil nie jou ontbloot nie, maar ek wil vir jou een ding sê. As jy hierdie song luister en hy kom by jou verby. Sê, gaan my nie verby nie, Here, wat's in daai beker? Wat's daarin? Ek ontvang dit. En ontvang jy wat jy van God nodig het. Is dit vir jou liggaam gesondheid? Is dit vir jou kinders? Is dit dalk vir een van jou kleinkinders wat jy God voor vertrou en sê, Here, jy moet hierdie kind help van my? Ons almal is daar. Is dit dalk iets wat met die Here net instap of by jou werk of iets doen? Net bo natuurlik. This is your opportunity. God is here this morning. From the skull to the grave to the throne. Thank you. I just want you to see Jesus just walk in the room. And He's got this massive bucket in His hands. And He's walking through the room looking at hearts. Looking for somebody who He could pour out this bucket full of the perfume of His name all over. Does anybody want that oil poured out on you tonight? Yeah, me too. Me too. So just lift your hand, sing that I receive. I receive. I receive. I receive. I receive. I receive. Pour out your name. I receive. Pour out the perfumes of your name. Oh, your name is like honey. Oh, your name is like honey. I receive. I receive. I receive. Pour out the oil of your name, Lord. I receive. I receive. 'Cause your name is like perfume poured out. Yeah. Your name is like perfume poured out. Mark me with your name. Mark me, Lord, with your name. Oh Lord, oh pour out your name. Pour out your name on a generation, Lord, all over America, Lord. I receive. I receive
like water to a thirsty soul. Your beautiful name, pour it out all over me, God, yeah. I want to receive the name of my husband. I want to receive the name of my husband. Pour out your name, Lord. Pour out your name. Mark me with your name, oh Lord. I wanna be just like my Father. Want to smell just like my Father's cologne, yeah. You are such a good Father. Thank you, Jesus. You will crush, you will bruise and broken so the oil could be coming forth. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Stretch your hands up to heaven and receive. You're such a good, good Father. You're a good Father. You're a good Father. You are the best Father in the whole wide world. There's nobody like you in this world. Oh, how many of you, when you ask for bread, will He give you a stone? No, no, because He's a good Father. What do you need? Ask Him. Ask Him. This morning He supplies. He will not give you a stone if you ask for a fish. Thank you. Hy sal nie vir jou 'n klip gee nie. Hy sal nie vir jou 'n klip gee nie. Everything that we have, we receive from His hand. And not one of us is ahead of the other. Remember what the Word of God teaches us. Shoulder to shoulder we stand in voice. No person is higher than the other. Jy's nie hoër as 'n kind nie en 'n kind is nie hoër as jy nie, want ons almal moet soos kinders word om die koninkryk van God te beerwe. No man is above the other. And never get infatuated with people or with a person, because you're going to get disappointed. Moenie iemand op 'n pedestal sit nie. Ons staan skouer aan skouer. Ek het jou nodig, jy het my nodig. En ons het mekaar nodig. And when in need, we will be there for one another. Don't walk out. Don't walk away from your brother or your sister. We all have mistakes. We all have weaknesses. If everybody is perfect, he should not be here. He should be in heaven. Amen? So God is a good God. It's so good having you with us. I want you to open the Word of God with me at Hebrews chapter 12. I was so blessed with Good Friday and then Sunday morning's messages. They fitted so many. But while I was busy on Good Friday and I heard the voice, the skull speaking, Kobbeen praat, toe hoor ek van die Kobbeen na die graf, na die troon. So this is where I am this morning. This is where we are this morning. Because God is the providing God. He says in Hebrews chapter 12, verse 2, let us fix. What must we do? Fix. What is fix? Fix. Fix our eyes on Jesus. Jy moet stip na hom kyk. Vestig jou oë op die Here. Die oog gefestig op wie? As niemand anderste nie. Op Jesus, die leidsman en volëinder van die jou geloof. Jou geloof is gebou op Jesus. Wat van hom? Jou ondervinding met hom.
jou hart wat jy vir hom gegee het. The author and perfecter of our faith. He is not only the author of my faith. So when people say you must have faith, you must develop faith. You cannot develop faith other than developing it in Jesus. You must find it in Him. It's your relationship with Him. You know, sometimes they say you don't have faith, that's why you can't be healed. I'm trying to find out how much faith. Wel, as jy geloof het soos 'n mosterdsaad, maar nou daai mosterdsaad vir my weet ek ook nie. Partyke dink ek het meer as 'n mosterdsaad of minder as 'n mosterdsaad en dan partyke wonder ek of ek enige geloof het. Maar elkeen wat die Here Jesus aangeneem het, het geglo in sy naam. So you have faith. And then that faith He multiplies. Who for joy set before Him endured the cross. He endured the cross for the joy of seeing you saved. Scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. It's amazing to think that Jesus didn't stay on the skull. I spoke about the fact that the cross was placed into the skull. Net so kom vir genesing en verlossing kom in jou kop in. Hier was mos so sagte plekkie hierso bo. Julle weet mos 'n babietjie maak so daarso bo. Sê jy moenie daar hard druk nie want die koppie is oop. Hy praat nog met die hemel. Sy kom baie nie kan hoor nie want hy gaan toe na tyd. Nee? Maar die Gees van God, daar waar die kruis geplant was, daar waar die merk gemaak is, daar werk die Gees van God. And that's what we call the apostolic anointing. That's anointing. That's where anointing. That's why you will always experience the power and the anointing of God coming upon you. You don't feel it from your feet up. Kom nou. Whenever you pray for people, whenever they go through a situation, whenever you sit at home and all of a sudden you say, I'm aware of His presence, it's like it comes in. Soos 'n trechter wat hier inkom. It comes through because this is where the cross is planted in the skull. Deliverance comes in your mind. He takes all the fragmented parts of your soul and He brings it together. Al die gefragmenteerde dele van jou siel, wat deur die poorte van jou siel ingekom het en gevorm het oor die jare, kom hy dan orden hy dit met een oomblik. En hy het alles gedra vir jou. So hy het nie net daar gebly nie. Al was dit werklik. It was real. The cross was real. The suffering was brutal. But it was not the end of the story. It was the beginning. It was only the beginning because He rose, as we heard the Sunday morning. He arose from the grave and the grave is empty and is now seated in authority at the right hand of the Father. For what? So that you and I who are raised within Christ are ruling with Him from heavenly places. Hy sê dit in Efesiërs. Weet julle nie dat julle saam met Hom heers in hemelse plekke nie? If you are in your soul, man, you are trying to rule from this earth and sort out your life. You will not manage it. But if you understand that He has risen from the grave and is on the right hand of the Father, then you know that you are in Christ. I am who I am. Who's I am? I am who I am. I am who I am. Because I am is in me. I am. I am nothing without I am. So He says, I am with you. I am who I am. And until you understand that concept of the Spirit of God in you, and you understand, but I'm a new creation, I'm a son of God, I rule, I reign, and I walk this earth with a difference that I make a difference and I change the face of this world. Why? Because I express the I am from my innermost. I become who He is. Hy sê, ons word soos Hy is.
So elke dag verander hy ons. So from pain he went to power. From your pain you go to power. From bloodshed to glory. And from Golgotha, from the skull, he went to the throne. Nothing could hold him. The grave could not hold him. That was just an in-between. So that the enemy could think, I killed him there. Now they lay him in the grave and said that he will rise and he will rule. Let us see. He did not understand that he laid down his life by his own. Hy het sy lewe alleen afgelê. Niemand het dit gevat nie. En soos ek gesê, daarom kon hulle nie sy bene breek nie, want jy kan nie sy gees breek nie, want dan sal jy God se gees breek. You cannot break God's spirit. Neither can you break a man's spirit, which is in his bones. That's why the righteous will rise up every time. So what happened? He endured the cross. Hy het alles beleef. Nie omdat dit maklik was nie, nie omdat dit net iets was wat hy wou doen nie, maar dit was 'n belangrike gebeurte. It was necessary for him to rule and to go through that process. In John 19:30, which I mentioned and I call upon again, he said, just to say the words that you and I should hear it, it is finished. The battle is over. I like that song. It is finished. The battle is over. It is finished. And Jesus has won. En dan gaan hy so aan. Because he overcame everything. What is finished? It was not a cry of defeat. It was a cry of declaration, of completion of your whole destiny and where your life will go and what you will do in this life. He completed everything for you and I to enjoy. Ons kan maar net vat en dit inbring. Maar dis nie net waar dit gestop het dat hy gesê het, dit is volbring en dit is oor nie. Filippense 2 vers 8 tot 9 maak hierdie stelling, he humbled himself. Now this is a key of receiving and walking in Christ. He humbled himself. You and I need to humble ourselves and become obedient to death. We must come obedient to death. What death? By laying down myself, my own things, my own desires, even death on the cross. Therefore God exalted him to the highest place. So when God exalts you to the highest place is the day that you decide dat my lewe behoort aan die Here, ek doen niks sonder hom nie. It's amazing. It's amazing dat jy nie alleen is nie. Why do you want to fight your emotional battles? Why do you want to try and overcome that sickness or that issue or that whatever? Whatever. Almal van ons het een of ander tyd. Jy sit hierso. Miskien het jy uit 'n huis uit gekom en dan is jy dalk een van daai wat nooit aan die goedes daar buite blootgestel was nie. Jy wou nie 'n merk maak of iets nie. Maar dan sê ander van ons, ek was nie die soetste seentjie op aarde nie. Nou kom ons deur hierdie lewe en doen ons snaakse goed in ons lewe. En as ek vir 'n ou sê, maar die Here kan jou help, maar weet ek mos, die Here kan help. Hallo? Ek weet jy kan drink soos 'n vis. Ek weet van baie. Ek weet van baie wat in 'n diens ingekom het so ver voor dat hy nie eens weet wat daar aangaan nie. Maar hy weet nie eens hoe hy daar gekom het nie. Maar die Gees het hom gevat tot in die diens. En dan het hy daar gesit en aangegaan. En dan het die Gees van God hom gegryp. Een van my swaars. Hier in die Kaap in Goodwood. Hy sê hy het net gesit en hy het nog die laaste brandewyn borrel.
het hy klaargemaak. En toe hy die laaste sluk vat, toe hoor hy vir die eerste keer, hoor hy die kerkklok lui. Hy hoor die kerkklok lui. En hy staan op en hy gaan daar, hy weet van die kerk, en hy kom daar, en die kerk is al aan die gang, en hy sê, hy stap af aan die gang, waggel, en hulle sit nie agter nie. Want as jy so is, behoort alles aan jou. En hy stap vorentoe, en hy gaan sit daar voor, nou kyk die mense, hierdie ou waggel hier in die gangetjie op. Die pastoor gaan aan, hy preek. Kyk nou, sit maar hier broer, sit hier so voor, sit daar so, sit hy. Maar toe hy sit, dieselfde gees wat hom gebring het, vat vol. Hy haal 'n bottel brandewyn, uit hom uit. Skoonskip. Net so, one shot. Hy staan daar op, hy gee sy hart vir die Here, hy is so nugter, hy het hom nie weer gedrink. Hoeveel mense ken julle wat so deurgegaan het? We praat mense altyd oor die voorsiening maar die Here red ons. As ek nou jou storie hoor, dan sê jy, hey, nee, ek wil nie jou storie hoor nie, luister na my storie. Maar ons almal word gered, want Golgotha was die kopbeen, was die betaalstrokie vir jou kop, se nonsens. Die payment is gemaak. Hulle wil net sien, wat het die til geslaan? Waar was jy, het jy gekoop? Jy kan nie 'n produk terugbring en klaar en sê, ek het hierdie masjien hier gekoop, ek wil hom weer teruggee nie, hy werk nie. Dan vra hulle, gee die betaalstrokie. Is dit reg? Watter betaalstrokie gee mense, want hulle sê die Here het hulle nie gehelp nie? Want as jy na die Here toe gaan, as jy nou gaan, dan moet jy jou betaalstrokie kry, dat ek is gered op daai dag, het ek my hart vir die Here gegee. Ek meen mense, dis mos nou nie waar dit geëindig, en jy weet mos man, jy weet mos. Net nou weer, nou toe ons besig is, gee my vrou vir my 'n boekie, en sy sê vir my, jy ken mos nou vir Oral Roberts. Sê ek, ja nee, ek ken hom baie goed. Want al het ek in 'n godsdienstige huis groot geword, en al was my maale in die kerk, en al het hulle my kerk toe gevat, dit wat nou nie gemaak dat ek is gekerk nie. Ek was gekerk, maar nie gered nie. So nou gaan ek daarin, en nou bring hulle by die werk, bring hulle vir my daai boekie. Nou daai jare het hulle mos nou nie hierdie flieks gehad, en reels, en shows, en kameras wat fliek, as ons 'n wonderwerk kry, of iemand hulle hart breek. Daar was nie sulke goeters nie. So hulle het boekies gehad, en hulle het 'n tydskrif gehad, Abundant Life. En een oomie, nee, het nou nie meer genoeg gehad van my nonsens. So toe kyk hy nou so, toe sien hy nou, dis tyd dat ek vir hierdie ou iets gee, dat sy mond kan stil raak. Ons daai peper, want hulle kan nie peper ingooi nie, hy wil nou woord insit. En hy gee my die boekie, en ek het al gepraat, gaan ek nou een kant toe, want as jy nuuskierig as God jou gryp. Nou gaan ek, onthou, ek was die main peanut in die pakkie by die werk. Almal het my gehoor, as ons geparty het aan die einde van die jaar, was ek die ou wat vir almal gehelp het. Nee? So nou gaan ek daar binne, en daar so na die ander plekkie toe, die veilige plek, waar jy in daai klein hokkie vasgekeer word. En ek maak die boek oop, en dis Oral Roberts se Abundant Life boek, en ek maak hom agter oop, en hier getuig daai ou se getuienis alles, dis Josef. Wat gebeur met my? Die trane loop. Ek besluit self, ek gaan nou na die Here toe. So dit is my betaalstrokie van Golgotha gewees. Ek kan dit nie vergeet nie, ek sit daar op daai pot, en ek verloor alles. Ek word gewas van bo tot onder. Toe ek by die huis kom, en ek sê ek wil kerk toe gaan, toe kan my vrou nie glo. Dis die man, wat? Hy wil nooit eens gaan nie. Eens hoor van die kerk nie. Hy sê ons gaan kerk toe. Want ek het die Here gevind. Golgotha se betaalstrokie was daar. En tot vandag toe, kind van die Here, it's that receipt
that my life was, and you have that same receipt. You remember the day. You remember the day when you met Jesus, when He stepped in and He took out of the bucket and you received what you had received. It was the payment, it was the throne was your reward. And you get a reward for your daar. Niemand kan daai strokie se datum verander nie. Niemand nie. Nobody can change it. That's the joy of salvation. That's the medal after your battles, the battles that He fought for you. For the war veteran once said, the medal on my chest was pinned after the pain in my body. It was only the medal of sonship and deliverance that's put on your chest that writes, Jesus did it all. It is finished. And you walk around, wil jy my vertel, jy stap rond met jou kop onderste bo. Nee, kind van die Here, hy's op die troon en hy het klaar alles oorwin. En jy dra die medalje op jou bors. Hy sê, ek het my naam uitgegraveer op jou hart. En ek het op jou voorkop geskryf, heilig aan die Here. You can read it here. My kop, die kopbeen, is heilig aan die Here, wat hier binne aangaan. The glory comes after the fight. But Jesus never skipped the pain. Don't try to skip the pain that you have to go through in your life cycles to try and get to the end faster. You have to complete the process of His manifestation in your life. You have to lay down every day until you old man. You will still lay things down and say, Lord, I need you to step into this. Because you will only be complete the day that He comes to fetch you. The tomb is empty. You must understand that. Victory is over death. There is no death. So death is not ruling in my body anymore. Why? Because the stone is rolled away. Kan nie herroep daai skrif wat sê, dat hy het die hart van klip uit jou binneste uitgehaal. He rolled away the hardness in your heart, the stone, because inside that hard heart, the Spirit of the Lord came and He breathed His life into you, and you became a loving being. Oh man, give the Lord a hand. Die graf is leeg. Die klip is weggerol. Hier waar die graf was, my hart was so vol dood, so vol ongeregtigheid, so vol van myself, so vol was jy van jouself, maar toe jy die klip wegrol, en die Gees inkom, toe staan hy op. Revelation 1:18 makes the statement and I say, the grave is empty. I am the living one. Listen to this. Openbaring 1:18. Ek is die lewende een. Ek was dood. I was dead. Just to make sure that you understand that He was dead. And now look, I'm alive forever and ever. And here it lies. He has the keys. Of death and Hades. He unlocks, because He overruled death. He can take death out of the grave. That's why He saves people. Enige dood in my hart, enige dood in my kop, enige dood in my liggaam, enige dood, ongeregtigheid, siekte, pes, enigiets wat in my is, Hy het die sleutel om vir jou oop te sluit. Ask Him, unlock my heart. Vra hom, unlock my heart. Because He was from the cross to the grave, and from the grave to the sky.
He lives and he reigns forever. So where did it come from? He reigns from the throne. And where were you headed? To the throne. You're sitting there with him. Wat ben jy so hoenderpikkie op die aarde? Huh? Jy gaan mielies eet hierso. Jy sit saam met hom. Wat sukkel ek so? Wat sukkel ek so as ek dan die mag het om te spreek? Die mag het om te sê. Die mag het om te sê, dis nou klaar, it's finished. Hy's nie meer aan die kruis nie. Hy's ook nie meer in die graf nie. Wat soek jy hom daar? He's enthroned. He's sitting on the right hand of the Father. And here's the stunning truth. That place was prepared only for you. Net vir jou. Net vir my. Dis waar ons is. En dis waarheen ons gaan. Nou, hy's besig om ons op te wek, maar hy heers reeds in ons harte. Ephesians chapter 2 verse 6 makes this statement. God raised us up with Christ. Say, he raised me up with Christ and seated me. That's what the scripture says. With him in heavenly realms in Christ Jesus. In Christ, you are ruling from there. Nothing is impossible. Nothing is impossible if you put your trust in God. Nothing is impossible if you trust His holy word. Hearken to the voice of the Lord to you. Put your trust in Him alone. You're going to get through. We're going to make it. We will not leave this earth without our life cycles completed. I have a purpose. You have a purpose. Your destiny is sealed in Christ. You will do what you have to do. You influence the people that you have to influence. Influence them. Use your authority. Use your power. Because, listen, you were not just forgiven. You are not just forgiven. Say, I am forgiven. But I was given to rule. That's the purpose, the whole purpose, the whole purpose. To reign with Him. Every morning if you stand up and you say, you've granted us life and favor, and your care preserves my Job. You granted me life and favor, and your care preserves my spirit. Then you will know that God will, even if you feel, ja, moet nou nie vir my sê, jy voel nie ook so nie. Want as jy nou kyk waar jy is of hoe jy is, dan partykeer dan voel jy nou nie lekker nie, dan voel dit of jy aan die verkeerde kant van die bed opgestaan het. Maar dan moet jy sê, vanmôre voel ek aan die verkeerde kant. Dan sal jou vrou vir jou sê, nou kom ons kry jou aan die regterkant. Dan moet jy nie vir haar kwaad word nie. Want sy word die instrument wat die naaste is aan jou om jou bietjie reg te help. En ander dag is dit jy wat vir jou vrou moet sê, nee, kom, laat ons loop. We need one another shoulder to shoulder because we are taken from the prison to the palace. We were in the prison. Oh, man. That's what grace does. Grace takes me from the prison to the palace. Grace saves me from death. And I am raised into royalty. I am a king's child. Is julle? Ja. So as julle nou hier inkom, kom julle nou met hierdie klere aan. Hallo, kom julle nou met hierdie klere kerk toe. Dis klere. What are you clothed with? You clothed with glory. That's why your face shines so much. Your eyes, your touch, everything you do, you are royalty. Say, I am royalty.
Say it loud to yourself. Hey, I am royalty. The Word of God says that I have had a journey, man. My journey started behind the cross. Then I came to the skull. I was planted with him, want ek is saam met hom gesterf aan die kruis. En die skuldbrief van my hang daar gehang. Then I was taken down with him from the cross. And I was laid down with him in the grave. And when the enemy thought he had it all over me, the Lord turned it around for my good. He appeared from heaven, he rose from the grave, and I rose with him. And then I walked with him the earth, so he showed me how to do it. And then on a day he ascended to heaven, and he said, I'm going to prepare a place for you. Many don't believe it anymore. They can believe what they want to. I have a mansion. And you know something, because of the courts of heaven, I have entrance into the courts of heaven whenever I want to. How? Through prayer. Jy bid. En jy stap in en jy sê vir jou Vader, ek stap nou vanmôre in, want jy kom nie soos 'n dief nie, hy kom nie soos 'n dief na jou toe nie, en jy kom nie soos 'n dief na jou Vader se huis toe nie. Jy kan 24 uur van die dag access to heaven before the throne of grace. You can walk in there and say, Daddy, it's Joseph. I have a problem, I'm crying. Why are you crying? I know you're crying. Why are you crying? Don't you trust me? And then God uses his angels. Wie glo in engele? Wie het al engele gesien? Wie het engele gesien? O, heerlikheid, nou moet ek julle help. I must help you. Ek vas en bid 40 dae. Ek het julle al vertel, maar ek wil julle remind. I'm fasting and praying for 40 years. I'm seeking the face of God. I'm on sackcloth. Sak en as. Nie 40 jaar nie. 40 dae. Dankie dat julle luister, nê. 40 dae. Nou is ek besig. Ek is nou al redelik maar, is nou net daai jare redelik meer hare gehad, my klossie hare, en ek is nou maar, is net op water. Ek loop mooi. Maar nou voel ek het nou nodig, want ek het nou net gelees van 'n ou wat 'n ondervinding met die Here gehad het, toe hy ook gevas en bid het, want dis mos maar ons gaan, ons volg, okay, Here, as dit net met my gaan gebeur. En hierdie ou het by die kombuistafel gesit, en hy sit so, en hier kom 'n engel in, groot engel, met 'n trosdrywe, sulke groot korrels. Hy sê, en hy sien hierdie korrels, en hy weet, dis nou sy oomblik. En die engel sê, maak oop jou mond, en hy pluk so korrel, hy sê, jene, die saps, pat so uit sy mond uit, en gaan so in sy lyf in, en hy voel, glory, ek is deur, en ek dink, Here, dan tyd vir Josef ook, dat hy daarom nou so experience kan hê, want ons wil ons altyd net 'n ondervinding hê wat ander hê, ons sien, hy ou val, dan wil ons ook val, so hy ou spring, ons ook spring, maar die Here werk nie met twee mense selfde nie. Nou sit ek daar so, en ek is nou in hierdie sak en as, en die Here sê, nou moet jy opstaan hierso, jy moet nou 'n bietjie rus ook, jy kan nie heeldag hierso lê op die as nie, was vir jou, gaan, sit daar voor, nou sit ek daar voor, hulle moenie pla nie, want my kinders is nog klein, en hulle weet, daai tyd is ek baie heilig, hulle mag nie raas nie, kombuis, die lepeltjies, alles moet saggies gesit word, die hond moet nie blaf nie, die kat moet nie spring nie, niks moet gebeur nie, nee, alles moet doodstil wees, want die Here is ons nou in hierdie plek, en ek sit nou daar op die bank, en ek sê vir die Here, Here, nou weer die Here, wat is my behoefte? Stuur net 'n engel na my toe. Ek soek ook, I'm seeking such an experience like that. And the next moment I feel something at my feet. And I don't want to look, because now this is a great moment. This is a major moment. Ek meen, ek het nou net besig om die Here te vra dat hy my bedien. En hier is die Here, met die engel. Hy stuur 'n engel, en die engel vat my voete, en toe die engel die my voete in die water sit, toe kom ek agter, dis water. Sorg ek wel, hierdie is nou 'n heilige oomblik. Ek kan nie dit mis nie, ek moet kyk. En toe ek my oë oopmaak, toe sit die engel voor my, met haar brein oë, kyk sy vir my.
En sy sê die Here het gesê, ek moet sy gesalfde se voete was. Soos dit sê. My engel. So moenie vir my sê jy het nog nie 'n engel gesien nie. Because we are the servants of the Lord, and though He sends ministering spirits and angels out, He uses people to minister to one another. That is why you can get a telephone call, you can get supply, you can get anything when you pray. God will use an angel, and I always know that God uses people. He uses widows, He uses people, He uses men, He uses anything. He can use people in America, in anywhere in the world to supply your need. He can use an angel that you have lost contact with. You don't know about those people, you've forgotten about them. I remember the day when we needed money for my children to get into the school. We just came out of the Bible school. We didn't have funds. We needed vir hulle skoolklere en goed moes hulle koop. Daar was nie geld, niks nie. Ons het daar aangekom net met die klavier wat ons gehad, nie meubels gehad nie. God put, they phone me, they say I must look in the postbox. Daai tyd hulle bomme binne gesit. Ek sê ek wil nie daar gaan kyk nie. Ek kom maar ek sien daar lê 'n dik koevert. Dis 'n bom. 'n Briefbom. Daai tyd, toe daai goed daar in Pretoria. Nou is ek bang om sê vat hom. Ek vat hom, maar ek voel hierdie is nie 'n bom nie. Hierdie is 'n bom. Ek maak vir hom oop toe lê hulle so. Ek sal nooit vergeet toe die Here 'n ou tannie met 'n ou 1200 Datsun bakkie. Ou tannie Douwer. Stuur die môre, vroeg die môre en ek voor die Here gelê die nag en ek sê Here, die kinders moet ek inskryf. Ons het nie geld nie, daar's nie kos nie. Ons is nou net hierso. Die bediening is 'n wonderlike plek om te wees. Maar ons bid. Ek kry R250 'n maand. Dis my begin salaris in die bediening. Dis nou wel 83, maar dis niks die geld nie. Ek moet die kinders in die skool kry, ek moet petrol gooi, ek moet alles. Ek kan nie vir die kerkraad sê ek het nie geld nie. Hulle dink ek het baie. So ek moet bid, so ons bid. En hier kom die bakkietjie in. Stop. En nou gaan ek vir die ou tannie bid, want dis my diens. Ek is vinnig op my soetjie is aan. Dassie is op die plek, want hulle het my in die Bybelskool geleer, jy moet voor 6 aangetrek wees soos 'n pastoor. Want die bediening begin vroeg en hy hou laat op. So ek is altyd voor 6 aangetrek, klaar versorg, klaar gebid, alles reg in plek, ek gaan nou bedien. Hier kom tannie Douwer in grys, sy stop, en sy sit, maar sy nou so uit, sy klim nie uit die bakkie uit nie. Sy aanbid nie by ons nie, sy aanbid by 'n ander gemeente. En nou sit sy so, daar met haar bril so. Nou kyk sy vir my so op, en ek dog tannie, ek sê, môre tannie, hoe gaan dit met tannie? Nee, alright, ek sê, wat kan ek vir tannie doen? Sy sê net, o, is dit nou die mannetjie? Ek sê, ekskuus tannie, sy sê, is dit nou die mannetjie wat ek gesien het toe ek gisterand op my knieë was? Wat die Here vir my gewys het, wat gebid het, wie ek vandag moet kom bedien. Ek sê, ja tannie, wat? Sy sê, die Here sê ek moet jou hierdie gee, en daai tyd was R50 baie vir 'n weduwee, en daai weduwee gee my R50 vir kos. Nie in die gemeente nie, nie in dit nie, maar is dit die mannetjie wat ek gesien het, en wat ek gehoor het bid? Is dit die mense wat God hoor bid, wanneer jy op jou knieë staan in die môre en niemand daar is nie, en die Here weet, en jy weet nie hoe gaan jy deurkom, hoe gaan jy hierdie saak oplos nie, en die Here kom vir jou deur, en hy stuur enigiemand, hy kan hulle van Amerika, van Australië, hy kan hulle van UK, hy kan van hy kan hulle van Luanle af stuur. Gaan jy dit sê, dis die Here? Dis engele, wat ek verstaan, julle is almal soos dienende geeste. Julle dien mekaar. Moet nooit, as God op jou hart lê, om iemand te bel, sê nee nie.
our obedience. En ons almal leer, maar net om te sê, daar is hy. Ek meen, daar waar ek inry, nou daar's 'n gat. Daar waar ek moet staan, die garage nou binne, hulle het 'n gat, die drein daar, so 'n gat daarso. En die broer van my is daar, hy sê, hierdie is 'n gevaarlike gat. Ek sê ja, want as ek kan inry en ek moet in reverse, ons baie nou, ek leer nog om te bestuur. So as ek uitklim en is, maar nou is dit donker, ek kan nie sien nie. Nou klim ek uit, nou loop ek om, maar wil ek dalk iets uit, dan val ek in die gat in. En dan? Hoe gaan ek nou lyk? Julle kan dink, hoe gaan ek lyk? So my broer sê, nee, hy gaan bietjie rondvis en so. So hy gaan na die ander broer toe, die broer wat daar agter hom sit, daai broer. Dis nou Chrissy. Hy kom na by hom en hy sê, man, ons soek 'n stukkie plaat of 'n houtjie of iets net vir die pastor, laat hy nie in die gat val nie. Hy sê, hoor hierso, vat daai ene, daar agter is ene. Hy staan daar agter, vat hom, dis die ene. So waar is wat ek hierso sit, hy's afgeneem. Daai plaat wat Chris gegee het, pas, hoe weet hy die size van daai gat is presies daai plaat se size. Hulle kom daar, hy sit daai plaat daar binne en laat Josef moet val. I ask you, is it God? Is that God? Wat sommer vir jou 'n plaatjie kan gee dat jy nie val nie. En hy gebruik mense. Sê mense. We have this hope, Hebrews chapter 6. Never think that when God uses you in your position and He has planted you that you're not worth anything. You are touching lives. You are changing lives. You're helping people get their voice back. You're helping people through. We have this hope as an anchor. Jesus has gone before us, our high priest forever. Your suffering isn't the end. Your pain has a purpose. Your story doesn't stop at the skull. The cross comes first, but the crown follows. Believe me. I'm closing. Where are you this morning on your life journey? Where are you? We all have a journey. I've spoken to you many times about life cycles. Every person has life cycles. You have to complete the process of that cycle before you move into the next phase. If you go through all the phases, God's with you. In every one, He's teaching you something, showing you something. Where are you in your life's journey? I know where I am. If I look at my cycles, I see how it's the last cycles. That's why I need to do things differently. Frik en Mita, julle met die lewe geniet. Hannes en Louise, en so, Adrian, Leonora, almal van ons, so kan julle so deurgaan. Is nie nou tyd om nou te wil Harley Davidson ry nie. Harley Davidson pot op die kop en shine vang nie. Nee, julle almal en van julle ander is agter ons. Ons moet nou easy. Dit is hoekom jy nie gejaagd moet wees nie. Die broer hierso is nog jonk. Nou, hy wil vat. Hy vat so dat ek's moeg vir hom. So ek sê vir hom, hy sê ons moet hier boor en ons moet hier boor. Ek sê, hoorie broer, ek boor nie meer so baie op een dag nie. Ons sal volgende week weer boor. Kom. Ek sê sit. Hy sê hy kan nie sit nie. Ek sê sit. Sit 'n stuk brood of iets in sy mond en gee hom koffie. Sê sit. Nee, hy wil nog, ek sê los. Jy maak my moeg. Lief vir jou man. Baie lief vir jou. Jy het my baie gehelp en Annika sê hy dis maar hier is aan die gang jong. Jy kan nie stil sit nie. Remember suffering comes before the glory. Now we all in glory. Ons sit nou net en kyk.
We can thank God that he didn't stay on the skull, that he went to the grave, and that he's now in the throne. Where are you in your life journey? Do you know? Then just say through with him, thank you that I can walk. Let's say it. Thank you that I can walk in the same hope, that I can endure everything and face it, knowing that my rulership and my authority overcomes and lies beyond all the sufferings that we go through. Remind me constantly, Lord, where I'm seated and from where I reign. And thank you for your goodness. Thank you for your goodness and your faithfulness that rules forever. I pray that the Lord God will bless you this week. That the favor of the Lord be upon you. That every step that you take, that you will experience his goodness and his faithfulness. He loves you. I sent you a video, I hope you did look at it, from that woman that was baptized on the algemene story of the opposite. What's amazing to me, there's truly revival in America. Ek het dit maar net gestuur dat julle sien wat oorlog gebeur. Julle het ander wat julle kyk, maar ek sê vir julle, God's besig. Hulle kan van Amerika sê wat hulle wil, maar die Here het gesê, keer hy land om. Hulle kan van Trump sê wat hulle wil, maar die Here het gesê, ek sit hom daar. 'n koning word net aangestel deur die Here, nie deur mense nie. Maar daai vrou het van maande bed lê, kon nie loop nie. En sy besluit om die Here deur die water te volg. En sy word gedoop. En die oomblik toe hulle haar doop, toe staan sy op haar bene. Toe loop sy vir die eerste keer in maande. Toe soek sy water. She got healed in the baptism bath. And the first words that woman spoke was amazing to me. That she said, I know he loves me. He loves me. You know what's the biggest problem with us? We don't believe God loves us. Because we feel we have so much shortcomings. Ons het so te veel tekortkominge. Ek meen ons word so gejudge. Ek weet nie van julle nie. Moenie dink as jy engel Gabriël is, jy word nie veroordeel nie. Hulle gaan vir jou aanhou. Ja, jy dit, you this. Judgment. But the moment it hit her, how long was she in bed realizing that she cannot walk, all that bitterness, all that things, because she was thinking Jesus does not love her because of things that she did. Because people don't approve of her. But then she realized when he healed her, her first words was, I know now that he loves me. Say, Lord, thank you for your love for me. Al Here, al skiet ek kort. Die liefde maak alles toe. Alles toe. Ai, wat is jou naam? My mooi seun, die in my ligte hemp jou. Andrei, die hand van die Here is op jou. Andrei, daar's in jou hart groot begeerte na die Here. Ek hou jou die hele tyd dop en ek sien hoe werk die Gees van die Here in jou hart. Jou fokus, hoe jy die woord vat, hoe jy dit indrink, wat Jesus doen, hoe Jesus lief is. En een van die grootste sleutels in jou lewe lê net om gehoorsaam te wees, te doen wat hy vir jou sê. En as jy daar in Spreuke begin en jy lees in Spreuke 1 en 2 en jy vat 3, my seun, neem my onderwysing, bind dit om jou hals. En as jy die woord van God lees,
En jy sê, Here, doen dit met my. Sê ek vandag vir jou in die naam van die Here, jy kan hierdie woord afskryf. Dat as jy die Here so dien met soveel oorgawe en liefde wat ek in jou oë sien, gaan jy vir God groot dinge doen. Die Here is besig om jong mense op te wek vir sy koninkryk. En jy's een van hulle. Ek sê vir jou dit. Jou ma kan vandag afskryf wat ek sê. Die hand van die Here is op jou. En God gaan jou magtig gebruik in sy koninkryk. Eet sy woord. Hou jou lewe gefokus. Moenie agter die druk en die spanning van hierdie lewe gaan nie, en jy sal sien waar hardloop jy. God se gees is op jou. This week, God will provide for people. I'm telling you. This week, God will provide for people. Amir, there's a light before you, a bright light. Follow it. You will reach heights that you've never reached. If you've thought that you've been there and there and there and there, it's not a patch in what God's going to do through you, touching people's lives, changing, adjusting them. But in your own life, things are radically changing. It's like I see a puzzle, and I see that the edges are all already formed. And I see the hand coming and fitting each part in to its place. And I see this beautiful picture of this puzzle of your face. He knows every part of your face, your spirit, your soul, and He's putting it together. And when the people see you, they will see His face. Your name will be mentioned in many places. And you will meet high-profile people that will carry the name over the nations. You will go. But every time you go, He will be with you. You will be reminded, I love you, my son. Jesus is with you. Amen. Lekker om die Here te dien. Amen.